to je cestovná kancelária a reštaurácia zároveň. To je kombinácia. A môžeš si tam v tej reštaurácii kúpiť aj prší plášte a panvice. Aha. Čo dvíhaš hnáty? Však majú prednosť. Veď sú na prechode do piče. Čo, prvý raz šoferuješ auto? Tak som dobre, ne? Ďatelinová. 2 do piče. On už čaká vonku do piče. Kde je? Kde je do piče? Buonasera, tu Tony Voltini priviezol McDonaldini. Idem dole, more. Arrivederci. Čau. Áno, prosím. Jo, ešte tu Géza Voltani priviezol Rehy Pizzamba. Idem dole, ďakujem. Dešik. Už sa niekto jebe von. Je toto možné? Aká je šanca do piče, že zrovna keď som tu ja kurva, sa musí niekto jebať von do piče? Keď ide preč, ide na druhú stranu. Ja tam idem znovu, ja to mám v piči, ty kokos. Ja tam mám ešte predsa to červené, no tak to už nedám. Čo dvíhaš paprče, ty kokot? Nevidíš, že obsadená križovatka do piče? Sa tam budem jebať? Áno, prosím. Bonsoir, monsieur, tu Don Voltage, priviezol som vám potraviny. Dobrý, viete by to aj vyniesť, prosím? Parlez-vous français? Hore, upstairs, please. Parlez-vous français, monsieur? Nie. Excusez-moi, je ne te comprends pas. A few moments later. Benso de Savoy. Excusez-moi? Il faut je parle. Ah! Ok. Ring the bell. Excusez-moi? Sonner le cloche et je l'ouvrirai per vous. Oh, ok. No radšej idem, lebo... On to tam dával do oného. Ok. Tak to mi nevyšlo, no.